باباجان 88 بخشش زیاد که من ترا دجال نگفتم. Ты серьезно? تو دجال نیستی، تو از دجال بدتری. همه سلام علیکم دوستان، من هستم با شما محمد شریپов و این برنامه انتی دجال. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор, фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. салом алейкум бародарои азиз, чӣ хел мебинем бародаро? сафи мошинорам бисёр шид. Аз чак сафе қати мошини майда, қати шофиро 15 нафар агнеса баргаштем. Аз чак сиё қати аз чаки бур 18 нафар, қати водитело 20 нафар сарҳад рафтесиям. Меравам алҳамдулилло ва Москва меравам. Ай Москва бармегардам, ё агнеса мебирам бо ма ё дара. Бо мехрам қати ё бо ё видео мекунем 18 нафарам. шумо метавонед ки айни замон забранӣ вад кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. медонистам вақтҳои охир дар бораи момаҷон дархост кардастиян видео кардан, лекин ман бовар надоштам ки ба ин қадар хоҳиши зиёди шумо тамошо кунед. ози ман комментария биём нишонтон метиҳам. ҳатто дар як комментария ки дархост кардагия чӣ қадар лайк гирифтагия ки бо дигар комментариҳое ки алоҳида пурсидагиян ва ёш беҳисоб. аз ҳамин хотир рубрикаи имрӯзаи антидаҷҷол дар бораи момаҷон 99 мешавад. ҳайкалоли ҷун ман адои ту шудам. чӣ гунае ки баъзеҳо мешиносанд ҳамчун бобоҷон 88. ин маънои ӯро надорад ки лангулӣ фаромӯш мешавад, давоми лангулӣ ҳам мешавад бо. лекин Эсэф Шарипов. дар ин барнома не, ин барномаро танҳо мебахшем бо шахсе ки аз даҷҷол бадтарай. барои чӣ аз даҷҷол бадтарай? дар ин барнома хоҳем фаҳмид. нанавис мегум вообще нанавис гуфтаи содом. дахани падарат бигум бадем. лайк модана фаромӯш накунед. баъд як хабари муҳим оғоз мекунем. касе ки зиёрати хонаи Аллоҳ карданияй, шумо метавонед ки ин кора ба ширкати қори Фарух анҷом битиҳен. ин шахс ба маърифӣ эҳтиёҷ надорад, бисёриётон мешиносен. ҳамчунин дар канали ман баромадагӣ бо дар як барнома иштирок кардагиай. ба рақамҳои дар рӯи видео буда муроҷиат кунед. дӯстҳо роҳбаладои ботаҷриба доранд ки ҳамаро ба шумо мефаҳмонанд. ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро ҳамчунин метавонед ки гашта зиёрат кунед, сайру гашт кунед. нархҳошон хеле ҳам дастрас аст ва коршон босифат. агар касе ки аз рӯи экран рақам чида натавонад, дӯстҳо ҳамчунин ман рақамҳоро закрепид мекунам дар якум комментария дар поёни ссилкаи веб канал. момаҷон 99 ва ё ин ки бобоҷон 88 баъзеҳо ҳамчун ки мешиносанд? ҳамчун як кал будем ё ин ки ҳамчун як блогере ки аввалхича блогер намеҳисобид. намедонам аз чӣ хотир бошад. илтимос бачаҳо лайк монед, ман ба худо қасам на блогер шудам. ва аз чӣ хотир бошад ки айни замон блогер меҳисобад. як ҳоҷи чанкарата ин шамуҳимай қайд кардан, чунки худшон чунин қайд мекунанд. як одами дар нохунак худо тарс ки ҳар як каса, ҳар як шахса ба ҳар як суханаш мегӯяд ки аз худо битарс. дар комментҳошам, дар видеоҳошам, дар ҳама ҷо комментари навиштагиро аз худо битарсен дашном накунед. дашном накарданаш як тараф беста. ҳатто агар шахсое ки номбар кардем дар аввал инчунин наҳисобанша, яъне ки ҳоҷии чанкарата, мусалмони худотарс, одами хайрхоҳ, агар инчунин наҳисобаншаву аслиша биҳисобан кияй? агар масъалаи дизди бигӯ хидим диз, ҳаромғири хидим бигӯ хидим ҳаромғир даҷам. ҳама одам кишиш нестам. ӯро мега аз худо битарс. мисол як кас бигӯяд ки сӯи масҷид куҷо шид, ё ки як кас бигӯяд ки ҳаромғир, аз худо битарс. гапи ҳақ шид, аз худо битарс. мега акай бобоҷон дар руд нур намонда. нура чиковени сума пахту. лангули чо кадай? аз худо битарс. силтавхона чӣ шид? аз худо битарс. яъне ки чунин одам дар назди мардум чӣ гуна ба назар мерасад? хеле ҳам шахси ба тавфиқ. бо ба ғайр аз ин тасаввур кунед мусалмонеро ки номи Аллоҳ да забон шай, дар як ҷумла нестай ҷумлаҳое ки мумкин ай хай боша, лекин хеле ҳам кам аст. агар гап зана ҳамеша номи Аллоҳ ё ки қасам ба Аллоҳ ё ин ки аз худо битарсу ягон дуо додану дигараш ҳаст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. аллоҳ баракатуҳ. аллоҳу акбар. аллоҳ баракатон. дар экран дубор бизанед то лайк шавад. шукр, алҳамдулилло. мо дар хонаи худо дар Макка ҳастем. худо ҳидоятшон кунад. чӣ гуна фикр мекунед? просто тасаввуротон худтон фикр кунед ва дама бигин. тасаввур мекунед ки одам хеле ҳам одами чӣ? бале, ба тақво, ба тавфиқу хеле ҳам одаме ки барои пешаш дуо бигирӣ. ва бале, чунин дархостора дар комментҳошам мекунанд.
дар эфирош дар ҳақ мон дуо кун. در حق بچه وعده دو در حق همه دو گفت. ва каме агар ки дам назани чунин одамора насиҳатгарам ҳастанд, мумкинае ки фатвоам битиянд, фатвоша ёфтем гию ҳалол будай бародари азиз, яъне ки насиҳатам кунанд одамора. чӣ гуна тасаввур мекунед одамеро ки ҳоло ман номбар кардам вақте ки чунин суханша бишнавед? нанавис мегум вообще нанавис гуфтаи судом. тасаввур кунед дӯсто ки агар фаромӯш накунам и моҳи мубораки рамазон буд ва ин дар хонаи худоай шаҳре ки қарор дора ва чӣ гуна дашном шунавидин. акнун гап дар иҷа оне меравад ки баъзеҳо савол метиҳанд ки чӣ корое ки лангулиш мекуна ё ки чӣ корое ки мекуна. савол метиҳад ки кӣ намекуна. савол хеле ҳам саволи хубай ва мантиқ ҳам дора. кӣ намекуна? бале, аксарияти мову шумо ҳамагон дашном мекунем, дашном дорем. ин ягон ҷои пӯшидаш нест, ягон ҷои махфиш нест. лекин гап дар оне ҳастае ки одам чӣ гуна худша нишон метиҳад. гап дар инай. чӣ гунае ки шоир гуфтагиай воизон ки ин ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд, чун ба хилват мераванд он кори дигар мекунанд. мушкиле дорам зи донишманди маҷлис боз пурс. тавба фармоён чаро худ тавба камтар мекунанд. عمر کسی راست حقارت نکنی رمضان ای بخدا. замоне ки шоирони бузург ин мисроҳои шеъриро навиштанд, пас фаҳмида мешавад ки ин гуна тавбафармоён аз аввал буданд, ҳозирам ҳастанд ва ояндаам пайдо мешаванд. пас мушкилӣ дар чиай? баромада дар борашон суҳбат кардан магар иёра аз раҳшон мебарора, ислоҳшон мекунанд? не дӯсто. гарчанде агар баъзе одамо бигӯянд ки одам иваз мешавад, нақлҳои қадимиро аз волидайн ва ё ин ки бибию момотон ёд дорен магар вақте ки кӯдаки 6 рӯзаро мебаранд барои таълим додан чӣ мегӯянд? ин гуна пирхаром агар ислоҳ мешаванд? не албатта. میگه که باباجان در رود نور نمونده نور اچکاوه نیست سوما پردو. фақат ниқоби мепӯшанд ки бояд шумо ниқоба дида ҳурматшон кунед. ба хотири чӣ? ба хотири манфиати шахсии худ. ҳар як кору ҳаракату гуфтору рафторе ки мекунанд, чӣ гунае ки дар бозӣ бал мегирӣ ва балот ба ти имконият метаҳад ки бо зиёдтар бозӣ кунӣ, ино ҳамун кора мекунанд. ва аз ҳамада даҳшатноку бадтараш дар оне ҳастае ки ҳамин балҳоро дар сӯистифода аз дин мегиранд. در این مسجد مینه در مسجد. яъне ки бадтарин ин барои чиай? барои худаш аллоҳ медонад ки чӣ гуна месӯзад дар ин кор, лекин таъсири ба ҷомеа мерасад. яъне чӣ гуна? ҷомеа пайравӣ мекунад. вақте ки ино чунин ниқоб нишон метиҳанд, аз ин мепурсанд, аз ин дуо мегиранд, аз ин барои роҳи ҳаётишон тавсия мегиранд ки чӣ гуна зиндагӣ кунанд. аз шумо медонед на шахсеро ки пайравӣ кардед чӣ гуфтан шарт нест. ман фикр мекунам ки тамошобинои ма аз ин зинаҳо хеле ҳам болоанд, хеле ҳам хуб мефаҳманд ин масъалаҳоро. гап дар бораи ҳамон одамое ки дар худи ҳамин видеошам аз ин дархост мекунанд ки дар ҳақшон дуо кунанд. дӯсто, аллоҳ барои ҳамаи мо дастрас ай. аллоҳ дар ҳама ҷо ҳаст. чӣ гунае ки ин худша сафед мекуна ҳоло тамошо мекунем. бале дӯсто, дар ҳамин суханҳо, дар ҳамин гапҳо бо ин ғайрат пайдо кардагия худша сафед куна хеле ҳам заиф ба назар мераса, хеле ҳам шармовар. ва аз ҳамада як роҳи пастии сафедкунӣ ин одам, ин даҷҷол, бахшиш дӯсто, дар оне ҳастае ки мега ки дар хонаи худо набуд. من در خونه خدا نبودم. یه 100 کیلومتر از خونه خدا دور. тасаввур мекунед шумо? яъне ки шахсе ки мардума мега ки дашном накунед, аз худо бутарсен. вақте ки саволш метиҳанд ки ту дар хонаи худо чунин дашном кардӣ, мегӯяд дар хонаи худо набуд, аз хонаи худо дуртар буд. и чӣ гуна заифияй? и чӣ гуна бешармияй? и чӣ гуна беҳаёгияй? и чӣ гуна берӯгию беномусию беақлӣ гуфта наметонем, чунки ино ақл доранд мутаассифона. лекин ақл ба ақл дора дӯсто. ҳар одам ақли худша метавонад ки дар ҳар гуна кор истифода барад. лекин мутаассифона ино ақли худшона ба тарафи кори сиёҳӣ истифода мекунанд. фаромӯш накунед ки шайтон чӣ гуна доноай. медонен ҳаматон. мавзӯъ дар бораи шайтон гап задан бо як барномаи дига мешавад. шумо медонед ки вай чӣ гуна доноай. илмш ба тарафи кори сиёҳ рафтесай. ино ҳам ҳамин хел беақл гуфташон намешавад, лекин аллоҳзада гуфташон мешавад. хоб, дар бораи оне ки худша сафед мекунад ки ин дашном дар хонаи аллоҳ неву, балки аз хонаи аллоҳ дуртар буд. хоб, мо бигирем ҳисоб кунем ки дар хонаи аллоҳ набуд, лекин заифию шармоварии ин гап дар чиай? дар оне ҳастае ки вақте ки
در جایی که افیر کرده است در خانه الله هم میگه ما در خانه خدا در مکه هستیم اینجا گرم فکر کنین نکن یعنی که دیگر گپ ها اگر کی رفت فهمیده نه چی را گفته استم جا و مکانش خانه الله میشود لیکن اگر کی گپ در باره دشنام رفت میگه نه در خانه الله نبود دورتر بود اگر کی با یگان کار و باری دیگه با دشنام نه با یگان کار و باری دیگه اگر کی در دل خواه جای همون منطقه قرار داشته باشه منطقه‌ای که در او قرار داره خانه الله جای قرار داشته خودش معرفی میکنه همچنین خانه الله همون شهر یک جا معرفی میکنه همچون خانه الله در حالت دشنام نه این چرا نشان میده سفید کردن اخته شرم‌آور دیگری سفید کردن اونی که میگه که شما بدروین اول بینین در تلگرام ما که او آدم را چگونه دشنام کرده مومجان 88 یعنی که تو گفتنی که چونین رفتار و گفتاری تره هسته چیزی که سفید کنه یعنی که حق داری تو در یگان حالت چونین دشنام کردن حالا تو میبروی میگوی که عیسی شریفов تختم دشنام میکنی تختم دشنام کرده ای مرد نمیکنم که یگان کس دشنام نمیکنه اکثریت مردم دشنام میکنن این یگان جایش نیست گپ درباره اونی هسته که تی کارا در کجا کردی چگونه کردی و از همه ده پاتیش اونی هسته که چگونه خطا سفید میکنی شرم‌آورش در ان همیه ای جای خطا سفید کردن نداره یعنی که تو میبرومدی باید میگفتی که ها تام همون شماره خری هستی که دیگر خرا هستن و مکه و مدینه رفتن تو خانه الله رفتن تو نه به خاطر زیارت نه به خاطر آخرت نه به خاطر ترس از الله و دوستی به الله هست به خاطر اونی که بیزنس میگه که با وجود در رود نور نمونده نور اچکاوینی سوما پختو تو کار داری در اوجا تام خری دیگر به مثل دیگر خرایی هیچ کمی نداری همین گپ گفتن در کار بود شرم‌آوره که خطا سفید کنی بگویی که میدونیم برای چی دشنام کردی برای اون خاطری که از اون طرف را دشنام کردن شرم‌آوره این خیلی سفید کردن یا اینکه بگویی نه من دشنام کردم به خاطری که در دست خانه الله نبودم استغفرالله از اون دورتر بودم این چگونه سفید کردنه سفید کردن نمیشه در اینجا ما میفهمیم که دلت نیتت طرز از خداوند در وجودت چگونه ای که آدم در بیرون نباشه وارد همون شهری که خانه الله قرار داره شدن همون یک مدت کوتاه همون را باید که تغییر بده مینوش باشه حقارتچی باشه دزد باشه غر باشه باید که پیش چشمش پرده بگیره از ترس الله دیگر زنها را به مثل پیشینش ننگره مینوش باشه همون طلباتش با مای قطع شوه چون که حس کنه که به الله بازن نزدیکتر شده است با اون نگاه نکرده که ایجاش هم قید کردن نکره خیلی هم پس به نظر میرسه که تو گفتی که خانه الله نبود از او دورتر بود چون که همه جا خانه الله کائنات آفریده الله مگر ایرتا نمیدونستی چگونه آدمی که نباشه ورودی همون شهر شدن وجودی او دیگر میشوه هر یک بیننده که مرا تماشا کردین تصور کنین خطونه در بیرون چگونه کارهایی که میکنین نمیکنین خطونه تصور کنین و سوال در شما آیا حسیات شما مقصد شما وجود شما قرار داشتن در لحظه قرار داشتن در خانه خدا دیگر نمیشه و مگر البته دیگر میشه چون این حسیات شما میتونین مقایسه کنین در اون حالتی که قدم تا ورود مسجد میکنی با اون نگاه نکرده که ما میدونیم که الله در همه جا هسته ما حس میکنیم که به الله با نزدیک تر شدیم سری جای نماز میستی وجودت تغییر میوه ورود مسجد میشه وجود تغییر میوه البته تو خیلی خانه الله شدنده یا اینکه شهری که یک چند کیلومتر پس دیگرش خانه الله قرار داره مکان تغییر میوه نه از همه نه چگونه ای که ما دیدیم از این نه میگم вообще ننویس گفته صدام نه تنها در خانه الله قرار داشتن حتی ماه مبارک شریف رمضان خود میگه که پرهیز داشته باشی از این کارها درست ما بگیریم یک طرفش که در ماه شریف رمضان دویم طرفش که در خانه الله سوم طرفش که این آدم خودش چنین معرفی میکنه که باید بروان تفاوض کنند ازش و این کاری کردگی خودش میبره چنین خودش سفید میکنه
خیلی هم ضعیفه، خیلی هم شرمندگیه. در این باره دوستو ویدیو داره خدشه سفید کردن، ویدیوش خیلی هم کلان، ما در اینجا پرچه شما دا نشون میتیم. اگر که جالبتون باشه بعدا یکون ویدیو میکنیم پورا نشونتون میتیم در این باره، پورا بگیم ابزور میکنیم، تحلیل میکنیم چگونه خدشه سفید میکنه. خیلی در عموم شما فهمیدین چگونه سفید میکنه، چگونه ضعیفه. مثلی که من همیشه میگم اینو شیطانی در همین افیرش هم شروع شده دیگه. چگونه ای که شما میبینین افیر در نویسندهش دیگه که دوشنام در خانه خدا و یک شپوتی در پیشونیش زده. فکر میکنی دشنام در خانه خدا ها، یعنی که یا نمودی به نظر میرسه که اون شخص دیگه این کارا کردگی باشه، لیکن خودش کردگیه کو. فهمیدید این گپا؟ این یک طرف. وقتی که نام افیر چونی نوشته میشه و دوشنام در خانه خدا، پس مقصد از افیر اونی میشه که گپ میزنه در باره خانه خدا. نو شما گوش کنین که افیر چگونه سر میکنه. خوب میشینیم صحبت میکنیم کمترک از مسجد. میشینیم صحبت میکنیم کمترک از مسجد. چیه؟ یعنی که صحبت میکنیم در باره مسجد یا اینکه از داخل مسجد. اینه که میبینیم نام افیر دشنامه، معلوم میشه که در باره مسجد نه، از داخل مسجد. سوال در شما، آیا یگان کس پرسیدش که از کجا افیر برآمدگی؟ نه، خودش معرفی کرد که جای ما در مسجد. چگونه ای که من شما بگم سلام علیکم برادرو، من شتگیم حالا در خانه، یگان کس در مهمه؟ سوال برای چی این گپا میگه؟ بله دوستو، هر یک قدم دل مردم به خود کشیدنه تا اینکه حرمتش کنن، تا اینکه باورش کنن. برای چی؟ برای پول، برای بیزنس خودش پیش بردن. یعنی که همین را میگن که دین بیزنس کردن. این همین میشه. اینا هیچ کس باور نمیکنه اگر که چنین اصولهای به خود دل مردم جلب کردن استفاده نکنه. هیچ کس باورش نمیکنه و بیزنس پیش نمیره. یگانه اصول ای استفاده از دینه. و خیلی که شما در بسیار گپاشون میبینین درباره فتنه گپ میزنن دوستو. گوش کنین که خودش چگونه آدم دعوت میکنه به تلگرامش. یکمش که تمام افیر دشنام به خانه خدا با مقصد رکلام کردن تلگرامش میشود. چندین برو میگه و سلکشم موندگی و آدمی که دشنام کردگی میگه بدرین در تلگرام ما ببینیم. خود دشنام کردی، هیچ مشکلی نداشت که دشنام او را هم در افیر نشون بدی و بگوی، لیکن مقصد که تلگرام دروین. این یک دویم آدما را دعوت میکنه که بدروین او آدما فالو کنین. تلگرام بدرو صورتش هست بگی اجر و اجورش کن. این فتنه نیست، این جنگ دوزی نیست. کاری مرا فتنه میگن، کاری مرا جنگ دوزی میگن. شما گوش کردین چگونه دعوت میکنه که بدروین فالوش کنین. ما یگان بار گفتم که بدروین موماجونا دشنام کنین یا اینکه بدروین لنگولی را دشنام کنین. یگان بار ما گفتم. توبه فرمایون، چرا خود توبه کمتر میکنن؟ لایک پادپیس کرا فراموش نکنین دوستو. فکر خودتون حتما در کامنتاری بنویسین. همچنین با مثل سلکای ویب کانال که در اینجا گذاشته شده ویدیوهای خیلی هم با معنا و با منطق میشه که الیت آدما در اونجا ابونه شدگن و تماشا میکنن چنین برنامه‌ها را، چون که برنامه‌های هستی که در حیات لازم میشه، نه اینکه با مثل افیروی موماجون و لنگولی. همه خیر تا ویدیوهای آینده.